So I'll be driving the car and sini kaisa baptism program tongo and bagi tongo logi o Mr. Posong. Wow, we Posong komonas nai tongo. Jotono chikonti baita tongo sido bindo logi kanai tong nai ro. Among ketini ni mui no nugui mang kana. Hello everyone, this is your SBD back again with a fresh new episode. Norna hanya hilam sogo tinini episode ketalo. Tabuk sang thang nai tongo. Jampui Hati Baptist Church so abon sai sekang te onyo kubun program tongo abo manja ge akui thangnai ge vlog no pulen sim pathe jora nai tona bagi ang nong no koijau kata find ho like comment share subscribe khanyan ta bogdi. And so let's begin our vlog after this intro. Hello everyone, first of all I would like to wish you all Zoto night on my no happy Father's Day to everyone, all my like Anivaban is no, and special Father's Day for my papa. And to tine Father's Day like guessing tine Jampui Hati Tangai as a go father tine special or tong semia tong hangke nor nugi manai kering ke nuglak. So happeno kakle joto Father's Day ro belai keno kaham kering keno joto nin thangwe nai. So night on the vlog. So I'll be driving the car and papa songke tong asung laita. Okay, let's go, let's begin our journey to Jampui Hati Baptist Church. Bye bye. Finally, sang tabuk Phai sopai kya? Sang tabuk Phai sopai kya? Aro Takarjala mo thawa. Sini kaisa baptism program tongo han bagi to. Omo logi o Mr. Posong. Hamya tawan to do our binini just a pet name si. So tabo jaga baptism nai an pore Jampui Hati Thang lai ta. Tabuk sang teimawa thanglai tongo sini abo baptism program bagai ora teimawa khirs nai ta. Wow, we Posong komonas nai tongo. Tabuk sang thang nai Jampui Hati wi ko sap thang nai di ama bai papa tam sabo kusumai naga thai sai ni ta. So night on the vlog thang lai gara nai.
Guys, ang tabok Jampui Hati o Sokwaijak oro bazaro no ani kota som dukana bathagi tongo ei ainga nanu song datu song phai tongo ke borok bai malai nai orang kutulai an bagi oro batha laijak ba na sa nang chong lai sa nang ni So guys ang tabok hai Jampui Hati ni firolai tongo ayo lama hamia o jaga o narbai lama ka hama thangai malai sinai tha so sang tabok hai firolai tongo chini bokre Kwtal thangai nai an pore biang ro tamo thangjane tongkrei abar thangman poren samin jinai so vlog no nai tongdi till the end Nacho jaka like and share subscribe khanya bagi tabok di Aji dusai dekhine pao jodi o hopune tumare naam koi tumaru ajori khuji bonu aru agor kotha bor bhabi roi sari fale misa matore hori dhoribo pora na ei jibon na janu lubojo jabo no aru ghurai dia muk hulason jot mur dukh nai jot phukor bhuk nai jot dar soku jure dai muk hisa What is up guys sanja ka ham jotono na Jampui Hati o thangai firogo family pore nogo srapsa bathak lai Kwtal bathak lai kisa rest khalemen pore tabuk thana nai tonga hai chini kamio thangnai tange kamio mathanya balok suka an bai kamio thangai horne se thui phainai college bukrei nai an bagi tabuk sang thana nai tongo chini kamio thangai pai norway malen Finally we are back to brother Samarjit shop tabo jaga 5 minute sene scholarship ni kisa update nanya bagi absen hari chelen asmo YouTuber upcoming YouTuber nai to vlog malen guys chikonti bokhorok thuk jotono chikonti baita tongo siddo bindo logi kanai tongnai ro Chikonti bai kepta tongma siri ko thungmang bin bokhro ko Hello everyone jotono hor kaham among ke tini ni mui no nugui mangkana broiler ke tai tam mo khangrong beti mo phungning na ke tai kon mui chiri among bain tini mai masanai aro kun kure bak aro ang tongo chicken tini chocolate kolsa so tini ni ko hakinta vlog ro ma hinin kha Father's Day special broiler talk so a vlog nai tongli tamle nai sinai pakhya ozora nang khata hedba so a vlog ozora nang sinai khakhle nor jotom nai jaba kha nai jaba kha like comment share subscribe khanya bagi tapukdi hanyo hanyo malai karlo bagi till then signing off SBD see you soon in the next vlog bye bye